Ngikhona-ke e-Criminal Court at The Hague, Dhlamini la, eHolland, or eDutchland, or kuthiwa lelinye igama kuse-Netherlands. Lapho kunenkantolo lenkulu yemajaji akamhlaba, lapho tigebengu khona letifaka ekhatsi inkosi Mswati wesithathu, letibulala abantu labanganacala labafuna inkululeko, balethwa khona ngilapho baripotwa khona. Sengifikile-ke Dhlamini lamhlanje, ngase ngibuke kahle i-date ukuthi lamhlanje i-date ithini. Lamhlanje I think 29 March 2023, njengalokho nibona le document lena isho ukuthi nayi date nalo gama lami kuyashiwo lapho ukuthi hayi bangilinzile ukuthi ngide ngiyofaka i-report nesikhathi naso sikhona. Ngikhona-ke Dhlamini, sengivele ngithelekile, angingathumela imuntu, ngide lapha on behalf of eMaswati la ngalafuna inkululeko. Nawungayifuni inkululeko wena okay, nawunganendzaba nekuthi abantu bakithi balimala babulawa Mswati, akusiyo inkinga, ngasho ukuthi hayi mina ngakuthumi. Kodwa labo labangasakhona ukuthi ikhulumela Dhlamini, sikhona sila at The Hague, njengakubona nje kwakhanda bona kunemoya, kodwa asipheli mandla. Sesivele sifikile Dhlamini kuyona le ndzawo lena, sitoletha i-petition. Njengalokhu Dhlamini nathi ukuthi lolo hambo lolo asilicala lamhlanje, lo hambo lwenkululeko labangaphambili kwethu Dr. JJ Nqubu kanye nabo Dr. Ambrose Zwane nabo Mntwanenkosi Dumisa Dlamini in the 60s bebayitihamba letindzawo bete bato-reporter ngesimo lesikhona eSwatini, nabo bafuna inkululeko. Sihamba-ke tinyathelweni tabo. Ndawukhumbula ukuthi Dr. Zwane wahamba i-Afrika yonkana, ahamba nangemabhasi. Ngalesinye isikhathi kungcono-ke thina sivele sagibela indiza sahamba 11 hours saze safika la. So-ke Dhlamini, inkosi simakadze unathi, siyeda sitonimelela, sitawuletha lo mcukuthu siwushiye lapha, bameli benu bawabukile kahle. Sibonge kakhulu licebo lezo